Koliko često se zatekneš da gledaš u prošlost, ponovo živiš trenutke koji su već prošli i pomisliš kako bi mogli biti drugačiji? Ova refleksija, iako uobičajena, često postaje lanac koji nas vezuje na sjećanja i mogućnosti koje se nikada nisu realizovale. Ali šta ako ti reknem da je moguće osloboditi se ovih vezova i gledati unaprijed sa nadom i optimizmom? Zapamti, Bog nije ograničen našim prošlim vremenima. On je Bog sadašnjosti, stvarač novih početaka i novih mogućnosti. On obećava da će sve obnoviti. Bez obzira na grehove koje si napravio ili šanse koje si propustio, nova djela u tvojem životu već traju danas. Pokusajmo zajedno istražiti mudrost Biblije o tome zašto je važno ostaviti prošlost iza sebe i gledati unaprijed, verujući u suvereni plan koji Bog ima za nas. Ostani sa mnom do kraja. Zajedno ćemo podići svoje glasove u moćnu molitvu, otvarajući srca i uma za novo što Bog priprema za nas. Koliko često se zatekneš da razmišljaš o prošlosti, ponovo živiš trenutke koji su već izašli i zamisliš kako bi mogli biti drugačiji. Iako je ova refleksija uobičajena, često postaje lanac koji nas vezuje na sjećanja i mogućnosti koje nikada nisu postale stvarnost. No, šta ako ti reknem da je moguće osloboditi se ovih veza i gledati unaprijed sa nadom i optimizmom? Zapamti, Bog nije ograničen našim prošlim vremenima. On je Bog sadašnjosti, stvarač novih početaka i novih mogućnosti. On obećava da će sve obnoviti. Bez obzira na grehove koje si napravio ili šanse koje si propustio, nova djela u tvojem životu već traju danas. U Isaju poglavljima 43 ambo avesta 19, prorok nam donosi moćnu poruku od Boga. Zaboravi na one stvari koje su već prošle. Ne živi u prošlosti. Pogledajte, ja činim novo. Ono što se dešava izlazi na površinu, ali vi to još ne prepoznajete. Ja otvaram put kroz pustinju i reke kroz pouzdru. Ovaj vers nam daje snagu da se oslobodimo težnji da živimo u prošlosti i da se usredsredi na buduće mogućnosti koje Bog priprema za nas. Bog nas potiče da prepoznamo nove djela koje radi u našim životima. Djela koja kreiraju puteve tamnoći i donose život tamama. Prvi korak ka tome da se otvorimo novim mogućnostima koje Bog ima za nas jeste da shvatimo da je ono što je bilo, bez obzira koliko je bolno ili lepo, već ispunilo svoj cilj. Bog nas poziva prema nečemu većem nego što smo doživjeli u prošlosti. On nas priprema za beskrajne blagoslovitve, koje su mnogo veće od onoga što možemo da zamislimo. Trebamo da razumemo da je neprestano vraćanje u prošlost moguće postati ciklus koji nas sprečava da iskusimo ono što Bog ima za nas u budućnosti. U Isaju poglavlje 43, verseti 18-19, prorok nam donosi moćnu poruku. Zaboravite na one stvari koje su već prošle. Ne živite u prošlosti. Pogledajte, ja činim novo. Ono što se dešava izlazi na površinu, ali vi to još ne prepoznajete. Ja otvaram put kroz pustinju i reke kroz pouzdru. Ovi versti su nagovest zato da je Bog određen da nas oslobodi od bremena prošlosti i pokreće nas ka novim mogućnostima. Kada Bog govori o tome da čini novo, On nam daje jasno podsjetnik da prošlost ne treba biti teret koji nas drži spuštenih. Umjesto da se vraćamo konstantno na sjećanja, dobrovoljno ili ne, Bog nas poziva da gledamo unaprijed. Ovo je potpomognuto kroz simbole poput puteva u pustinji i reka u pouzdrum, metafora koja opisuje kako Bog može iznenada promijeniti situaciju koja izgleda bespomoćna i napuniti je životom. Sada kada smo shvatili da je prošlost samo jedan od delova našeg života, a ne njegov centar, moramo da prihvatimo poziv da se fokusiramo na ono što dolazi ispred nas. Bog nam obećava da će obnoviti sve. Nove šanse, nova srca, nova znanja. To je proces koji započinje kada shvatimo da je vreme da ostavimo staro iza sebe i sahranimo se u budućnosti koju Bog priprema za nas. U ovom trenutku, mi kao vernici, imamo jedinstvenu priliku da se povežemo sa sobom Bogom i da počnemo da trudimo svoje srce prema onome što On ima za nas. Ostajući u prošlosti može postati rutina, ali Bog nas uvijek poziva da radimo korak naprijed.
To znači da moramo biti spremni da prepustimo one stvari koje su nam bili teške ili lepe, jer one su već služile svom cilju. Sada je vreme za nešto veće. Bog nas poziva prema nečemu što će nas transformisati i pripremiti za blagoslove mnogo veće od onoga što smo ikada mogli zamisliti. Kada Bog kaže da čini novo, On nam daje jasnu poruku da je prošlost samo jedan deo našeg života, a ne njegov centar. Umjesto da se stalno vraćamo na sjećanja, Bog nas poziva da gledamo naprijed. Ovo je proces koji započinje kada shvatimo da je vreme da ostavimo staro iza sebe i sahranimo se u budućnosti koju Bog priprema za nas. U Filipim 3:13-14 apostol Pavel nam pruža važnu savjetovanja. Iza mene su stvari koje su ostale iza mene, a ispred mene je cilj. Trčim prema cilju, prema nagradi izvišne povoljnog poziva Božjeg u Kristu Isusu. Ove reči nam ukazuju da prošlost ne treba biti teret koji nas drži spuštenih. Ona treba da bude lekcija koju smo naučili, a ne grehove i greške koje stalno ponavljamo. Fokusiranje na buduće mogućnosti je ključna komponenta ovog putovanja. Trebamo mirisati unapred ka novim ciljevima koje Bog postavlja ispred nas. To znači da moramo da se fokusiramo na svoj spiritualni rast i otvorimo srca za nove mogućnosti koje se pred nama otvaraju. Spiritualni rast nije statičan stanje. On je neprestano putovanje koje zahteva od nas da postojimo izvan zone bezbednosti, da se približimo Bogu sa svakodnevnim glasom molitve i hvaljenja. Kada Bog kaže da je gotov da obnovi sve, On nam obećava da će nas transformisati, da će nas osloboditi od težnji prošlosti i podići na viši nivo. U ovom trenutku, mi kao vernici imamo jedinstvenu priliku da se povežemo sa sobom Bogom i da počnemo da trudimo svoje srce prema onome što On ima za nas. Ostajući u prošlosti može postati rutina, ali Bog nas uvijek poziva da radimo korak naprijed. To znači da moramo biti spremni da prepustimo one stvari koje su nam bili teške ili lepe, jer one su već služile svom cilju. Sada je vreme za nešto veće. Bog nas poziva prema nečemu što će nas transformisati i pripremiti za blagoslove mnogo veće od onoga što smo ikada mogli zamisliti. U Efesijanima 4:31-32 pismo nam govori: odbaci svaku amargu, ljutnju i gnjev, vreštine i loš reči sa sebe, kao i sve zlo. Budite međusobno milosrdni i sretani i prostajte jedni druge kao što vas je Bog prostio u Kristu. Ovi versti su nam jasno podsjetnik da čuvanje mržnje i ozbiljnih osjećanja može biti određujući faktor koji nas oduzme mogućnosti da iskreno prihvati blagoslove koje nam Bog priprema. Kada držimo rancune, stvaramo mentalne i emocionalne grane koje nas drže spuštenim u prošlosti. Te negativne emocije ne samo što nam ograničavaju sreću, već nas isprečavaju da vidimo one nove prilike koje Bog postavlja na našem putu. Prostivanje, s druge strane, predstavlja neverovatnu oslobodilačku silu. Kada prosto imamo srce i odustanemo od težnji za pomast ili uzaludnim razmišljanjem o krivdicama, otvaramo se za novu energiju i mir u srcu. Prostivanje nije samo akcija prema drugima. Ono je također dar samom sebi. Ono nam omogućava da se oslobodimo bremena koje smo nosili godinama i da nastavimo dalje sa laganim korakom. Bog nas je prosto u Kristu Isusu, a mi smo pozvani da uradimo isto prema drugima. Ovo nije lako, ali kroz molitvu i pomoć Svetog Duha mi možemo postići ovaj cilj. Prostivanje stvara atmosferu mira i gračnosti koja je potrebna kako bi se duhovni rast mogao realizovati puno bolje. U tom trenutku, kada shvatimo da prostivanje ima više uticaja na nas samih nego na one koje smo prošli, postajemo otvoreni za novo što Bog ima za nas. To je proces koji nas transformiše unutrašnje i sprema za buduće blagoslove koje nam Bog želi dati. Kada razmišljamo o tome kako prošlost može da nam bude teret, jedna od najvećih prepreka je upravo čuvanje rancuna i amargure. Efesijani 4:31-32 nam pruža jasnu savjetovanju. Odbaci svaku amargu, ljutnju i gnjev, vreštine i loš reči sa sebe, kao i sve zlo. Budite međusobno milosrdni i sretani i prostajte jedni druge kao što vas je Bog prostio u Kristu.
Ovi versi su nagovest za to da je prostivanje ključna komponenta oslobađanja od negativnih emocija koje nas mogu ograničavati. Čuvanje rancuna i ozbiljnih osjećanja može postati određujući faktor koji nas sprečava da iskreno prihvati blagoslove koje nam Bog priprema. Kada držimo mržnju i ne želimo da prosto, stvaramo mentalne i emocionalne grane koje nas drže spuštenim u prošlosti. Te negativne emocije ne samo što nam ograničavaju sreću, već nas isprečavaju da vidimo one nove prilike koje Bog postavlja na našem putu. Prostivanje, s druge strane, predstavlja neverovatnu oslobodilačku silu. Kada imamo srce da odustanemo od težnji za pomast ili uzaludnim razmišljanjem o krivdicama, otvaramo se za novu energiju i mir u srcu. Prostivanje nije samo akcija prema drugima. Ono je također dar samom sebi. Ono nam omogućava da se oslobodimo bremena koje smo nosili godinama i da nastavimo dalje sa laganim korakom. Bog nas je prostao u Kristu Isusu, a mi smo pozvani da uradimo isto prema drugima. Ovo nije lako, ali kroz molitvu i pomoć Svetog Duha mi možemo postići ovaj cilj. Prostivanje stvara atmosferu mira i gračnosti koja je potrebna kako bi se duhovni rast mogao realizovati puno bolje. U tom trenutku, kada shvatimo da prostivanje ima više uticaja na nas same nego na one koje smo prošli, postajemo otvoreni za novo što Bog ima za nas. U 2 Korinčanima, poglavlje 5, verset 17, Bog nam daje jasnu poruku o transformaciji. Stoga, ako je neko u Hristu, nova je stvar. Stara su stvari prošle, evo nova su postale. Ovi versi ukazuju na duboku promjenu koja se odvija unutar nas kada prihvatimo Krista kao svojega spasaoca. To nije samo formalna afilijacija religioznog karaktera, to je duševna unija koja nas ponovo povezuje sa Bogom kroz žrtvu Isusa Hrista na krstu. Kada prihvatimo Isusa kao svog spasaoca, prethodna priroda koja je bila označena grehom i greškom krucificira se s njim, a mi se iznose iz ovog iskustva ne kao ropovi više greha, već kao obnovljeni bitni kapable da živimo po Božjim zakonima. Voleli bismo da čujemo vašu priču, tako da vas sada pozivam u činu vere da pauzirate ovaj video i ispričate nam priču o čudu u našim komentarima. Ovo nas inspiriše da nastavimo svaki dan da donosimo više ovakvih trenutaka predanosti za sve. Stara su stvari prošle. Govori nam da ne moramo više biti zarobljeni svojim prošlim vremenima, svojim grehama ili svojim identitetima koje smo imali pre nego što smo se upoznali sa Bogom. Ovo je poziv da ostavimo za sobom neke od tih stvari koje su nam mogli biti ograničujuće. Bez obzira šta je to bilo. Bilo je to naše ponašanje, naše misli ili čak naše same srce koje je bilo okrenuto ka lošim ciljevima. Nova stvar znači da imamo novu priliku, novu perspektivu i nove mogućnosti koje nam Bog donosi. On nam daje novo pozivanje, nove misije i nove potencijalne sfere rasta koje možemo istraživati pod vodstvom Svetog Duha. Bog nas ne samo čisti od posljedica prošlosti, već nam daje i novu identitetu i nove prilike. Evo nova su postale, jeste nagovest da je ono što je bilo ranije, sad je transformisano u nešto lepše. To je slava Božja koja se izražava kroz naše živote i radi promjene kako bi mi mogli da odrazimo svetlost Hrista u svom ponašanju i djelovanju. Mi smo pozvani da živimo život koji odražava ljubav, pravednost i milosrđe Hrista. Ova nova stvar znači da smo oslobođeni od lanaca prošlosti i spremani da idemo naprijed, koristeći sve što nam Bog daje, da bismo mu služili i rastli u spiritualnom smislu. Kada Bog kaže, ja sam taj koji obnavlja sve stvari, On nam obećava da će nas promeniti unutrašnje i spoljaše. U Jeremiju 29.11 Bog nam govori, jer ja znam planove koje imam za vama, kaže Gospod. Planove mira, a ne zla, da bih vam dao buduće i nadu. Ova poruka je jasna. Bog ima planove da nas napravi prospektivnim, da nas obogati i da nam daje smisao života. Međutim, ovi planovi mogu biti ograničeni ako se stalno oslanjamo na prošlost. Da bismo mogli da iskreno prihvati ovu obećanju, moramo shvatiti da je prošlost samo jedan deo našeg života. Ona nam može dati lekcije, ali ne treba da nas drži zarobljenima. Kada Bog kaže da će nam dati buduće i nade, On nam obećava da će nas izvaditi iz svih situacija koje su nam bile teške i da će nas transformisati u novu osobu
koja je sprema da primi blagoslove koje Bog priprema. To znači da moramo da prepustimo one stvari koje su nam bili teške ili lepe, jer one su već služile svoj cilj. Sada je vreme da se fokusiramo na ono što dolazi ispred nas, a ne iza nas. Bog nas poziva prema nečemu većem nego što smo doživjeli u prošlosti. On nam obećava da će nas obnoviti i da će nas pomagati da rastemo duhovno i emocionalno. To je proces koji započinje kada shvatimo da je Bog pristalan i mudar i da će nas uvijek voditi prema najboljem mogućem cilju. Mi kao vernici imamo jedinstvenu priliku da se povežemo sa sobom Bogom i da počnemo da trudimo svoje srce prema onome što On ima za nas. Ostajući u prošlosti može postati rutina, ali Bog nas uvijek poziva da radimo korak naprijed. To znači da moramo biti spremni da prepustimo one stvari koje su nam bili teške ili lepe, jer one su već ispunile svoj cilj. Sada je vreme za nešto veće. Bog nas poziva prema nečemu što će nas transformisati i pripremiti za blagoslove mnogo veće od onoga što smo ikada mogli zamisliti. U Jeremiju 29:11 Bog nam obećava: jer ja znam planove koje imam za vama, kaže Gospod, planove mira, a ne zla, da bih vam dao buduće i nadu. Ova poruka nam daje jasnu smer kako da se približimo životu sa novom perspektivom. Ona nam ukazuje da prošlost, bez obzira na šta je sadržala, ne mora biti definišitečki deo našeg budućeg putovanja. Grehe koje smo napravili, izgubljene prilike ili čak teške iskustva mogu postati korisne lekcije umjesto ograničenja koje nas drže spuštenim. Planovi Božji su mnogo veći od onoga što možemo zamisliti. Kada Bog govori o prosperitetu i nadi, On ne misli samo na materijalnu uspješnost. On misli na duhovnu blagostanju, koja nas transformiše unutrašnje i sprema za buduće blagoslove. To je proces koji započinje kada shvatimo da je svako iskustvo koje smo imali moguće preokrenuti u korist svojega rasta. Umjesto da gledamo na nepoložene ispove u životu kao na krajeve, mi ih možemo vidjeti kao početke nove godine, kao trenutke gdje možemo ponovo početi. Bog nas poziva da vidimo potencijal u svakom izazovu. Kada stvaramo mentalnu prepreku rečujući ovo nikada neće biti drugačije, Bog nam govori da je to samo početak promjene. Svaki problem je prilika da se naučimo više o sebi i o Bogu, dok nam svaka prepreka donosi lekciju o strpljenju i poverenju. U tom smislu, kada Bog kaže da ima planove da nam dade buduće i nade, On nam obećava da će nas osloboditi od lanaca prošlosti i pomagati da vidimo potencijal u svakom trenutku života. Treba nam vjerovatno srce da prihvatimo ovu obećanju. Da bismo mogli da napredujemo, moramo prepustiti one stvari koje su nam bile teške i otvoriti se novim mogućnostima koje Bog priprema za nas. Sada je vreme da se fokusiramo na buduće, a ne na prošle greške i propuste. Ovaj proces transformacije, koji započinje u nama, dovodi do novih prilika i otvara vrata za još veće blagoslove koje Bog ima za nas. U 1. Tesalonicencima 5:18 apostol Pavel nam pruža važnu savjetovanju. Zahvaljujte se u svim okolištvima, jer je ovo Božja volja za vas u Kristu Isusu. Ovaj vers nam govori da je zahvalnost ne samo reakcija na dobre stvari koje se dešavaju, već postojan način mišljenja i života. Zahvalnost otvara srce prema Bogu i drugima, stvarajući atmosferu koja je proporna za primanje blagoslova. Kada izražavamo zahvalnost, čak i za one stvari koje nas mogu izgledati kao izazov, prihvatamo Božju volju i pokazujemo da imamo poverenje da će On sve obnoviti. Da bismo mogli da iskreno budemo zahvalni, moramo promijeniti perspektivu. Umjesto da fokusiramo na negativne strane prošlosti, trebamo da vidimo kako su nam te iskustva dala lekcije koje su nam pomogle da rastemo. Čak i najteže trenutke našeg života mogu biti korisni ako ih shvatimo kao prilike za rast. Zahvalnost nam omogućava da prepoznamo i primimo blagoslove koje nam Bog donosi svakodnevno. Ona nam daje mir i sreću koje ne zavise od okolištvana. Umjesto da smo zarobljeni u osjećaju nedostatka, postajemo svjesni bogatstva koje već imamo. Kada razmišljamo o prošlosti sa zahvalnošću, ona više ne izgleda kao teret. Zahvalnost nam pomaga da shvatimo da je svako iskustvo koje smo imali dio Božjeg plana za nas. To ne znači da prošlost biva opravdana, već da je moguće preokrenuti čak i najteže trenutke u korist svojega duhovnog rasta.
Zahvalnost nam daje sposobnost da vidimo potencijal u svakom trenutku života i da se otvaramo za nove mogućnosti koje Bog priprema za nas. Mi kao vernici imamo jedinstvenu priliku da se fokusiramo na one stvari za koje možemo biti zahvalni, a ne samo na one koje nas uzbuđuju ili drže spuštenima. Ova praksa zahvalnosti transformiše srce i dušu. Ona nas sprema da primimo nove blagoslove koje Bog ima za nas, jer kada smo zahvalni, Bog nas vidi kao one koji su spremni da primaju njegovu milost. Zahvalnost nam daje mir i zadovoljstvo koje ne zavise od vanjskih okolištvana. Ona nas oslobađa od poremećaja koji nam prošlost može dati i otvara srce prema novim mogućnostima koje dolaze ispred nas. U Jakovu 2.17 kaže nam se: tako je i vera, ako joj nema delotvorenja, sama po sebi mrtva. Te ovaj vers nam pruža jasnu poruku da je vera nešto što mora biti vidljivo u našim akcijama. Vera koja ostaje samo kao verbalna afirmacija bez odgovarajućih koraka u stvarnom životu postaje bespotrebna i neproduktivna. Kada Bog govori o novom početku, On nas poziva ne samo da verujemo u njegovu moć da promeni naše živote, već i da aktivno sudimo u procesu koji vodi do ovog transformacije. Na primjer iz Biblije, Neemija nam pruža inspirativnu priču o tome kako jedan čovjek je video potrebu i odlučio da podigne izazov. Neemija je bio u udobnom položaju u perzijskom dvoru, ali kada je saznao da su zidovi Jeruzalema uništeni, odlučio je da uzme akciju. Umjesto da je ostao u komforu, on je molio Božje vodičstvo i počeo učiniti korake koji će voditi do obnove grada. Ova priča nam ukazuje da je potrebno više nego samo poverenje u Božju volju. Potrebno je i da budemo spremni da uzmemo aktivnu ulogu u realizaciji tih planova. Kada Bog kaže da će napraviti novo, to ne znači da ćemo sedeti i čekati dok se sve samo ozbiljavi. On nas poziva da bismo bili djelači u svojoj transformaciji. To znači da moramo biti spremni da prepoznajemo prilike koje nam Bog donosi i da radimo što je u našoj moći da ih iskoristimo. Kroz molitvu i Sveti Duh mi dobijamo smer i utvrđujemo svoje korake, ali je ključno da ti koraci budu konkretni i vidljivi. Neemija nam pokazuje da je moguće promijeniti situaciju koja izgleda bespomoćna, ako smo spremni da kombinujemo svoju vjeru sa akcijama koje će doneti rezultate. Bog nas nikada ne poziva da radimo nešto izvan naših sposobnosti. On nam daje snagu i podršku potrebne za uspjeh. No, kako bi primili te blagoslove, moramo biti spremni da izlazimo iz zone sigurnosti i da trudimo svoje srce prema onome što Bog ima za nas. Ova nova stvar koju Bog radi nije samo promjena oko nas. Ona je promjena unutar nas. Mi smo pozvani da se angažujemo u proces koji nas sprema za buduće blagoslove i duhovni rast. Kroz akcije koje izražavaju našu vjeru, mi se približavamo Bogu i otvaramo se za nove mogućnosti koje dolaze od njega. U Josije 1.9 Bog nam daje jasnu obećanju. Nisam li teh ja naredio? Bud jači i ne boj se ništa, jer Gospod tvoj Bog sa tobom je gdje god da hođeš. Ova poruka nam pruža potreban mir i sigurnost u trenucima kada nas pokušava strah nepoznatog. Kada Bog kaže da će biti sa nama, On nam obećava neprestano vodičstvo i podršku, bez obzira na izazove koje ćemo susretati. Strah može postati jedna od najvećih prepreka koje nas sprečavaju da napredujemo prema budućnosti koju Bog ima za nas. Međutim, Bog nas nikada ne ostavlja samima. On je uz nas u svakom koraku ovog putovanja. Kada razmišljamo o tome kako bi trebali da odgojimo svoj strah, moramo shvatiti da je to proces koji započinje sa verom. Vera nam daje snagu da vidimo izvan trenutnih okolištvana i da verujemo da će Bog voditi naše korake prema najboljem mogućem cilju. On nas poziva da bismo bili jači i da ne bismo se plašili ništa, jer je On uz nas. To znači da mi ne moramo da se brinemo o tome kako ćemo proći kroz teške situacije. Bog će nam dati sve što nam je potrebno kako bismo uspjeli. Strah nepoznatog može biti ogroman, ali Bog nam obećava da će nam dati mir koji nadilazi sve razumevanje. Također nam obećava da će nas voditi kroz svaki izazov i da će nas podupirati u momenata slabosti. Umjesto da se fokusiramo na one stvari koje nas plaše, mi smo pozvani da se oslanjamo na Božju mudrost i snagu.
On nas nikada neće ostaviti bez vodičstva, pa čak ni u najtežim trenucima. Svakom situaciji koja nam se čini bespomoćnom, Bog može dati rješenje koje je duševno i emocionalno proporno za rast. Ovu obećanju treba da primimo sa otvorenim srcem i da shvatimo da je Bog uz nas u svakom trenutku ovog životnog putovanja. Mi kao vernici imamo jedinstvenu priliku da se oslanjamo na njegove obećanja i da napredujemo sa sigurnošću i mirom u srcu. On će nam dati snagu da nastavimo dalje, čak i kada nam se čini da je put prema napretku pun prepreka. Sada je vreme da se fokusiramo na ono što dolazi ispred nas, a ne na one stvari koje su nam bile teške u prošlosti. U konačnom delu ovog putovanja stajemo se pred moćnu molitvu koja nam daje priliku da otvorimo svoje srca i uma za nove blagoslove koje Bog priprema za nas. U ovom trenutku mi kao vernici imamo jedinstvenu priliku da se povežemo sa Bogom na najdubljem nivou mogućim. Molitva je ključ koji nam omogućava da izrazimo svoj unutrašnji mir, sreću i poverenje u Božju volju. Kada se okrenemo Bogu sa čistim srcem, On nas oslobađa od svih lanaca prošlosti i sprema za buduće mogućnosti koje su puno veće od onoga što smo ikada mogli zamisliti. On nam obećava da će nas voditi prema najboljem mogućem cilju i da će nam dati snagu da nastavimo dalje sa laganim korakom. U molitvi ove posljednje faze molimo se da nam Bog dade mir i sigurnost u našem srca, da bi mogli da primimo sve što On ima za nas. Molitva koja zatvora ovaj proces treba da bude iskrena i duboka. Potpomaći nam da se oslobodimo svih negativnih emocija koje nas drže spuštenim. Kada kažemo: Senjore, ja sam spremno da prihvati Tvoje novije djela. To je simbol naše poverenje da će Bog napraviti novo u našem životu. Ova nova stvar nije samo promjena oko nas. Ona je promjena unutar nas. Mi smo pozvani da vidimo potencijal u svakom trenutku života i da se otvaramo za nove mogućnosti koje dolaze od njega. Završna molitva nam pruža priliku da se oslobodimo svih teškobara prošlosti i da prihvatimo Božju ljubav koja nas transformiše unutrašnje. Molimo se da nam Bog dade snagu da nastavimo dalje, čak i kada nam se čini da je put prema napretku pun prepreka. Sada je vreme da se fokusiramo na ono što dolazi ispred nas, a ne na one stvari koje su nam bile teške u prošlosti. Otvarajući svoje srca i uma za novo što Bog ima za nas, postajemo deo njegove velike priče koja se širi kroz cijeli život. Hajde da zajedno podignemo svoje glasove u molitvi, otvoreni za sve što Bog priprema za nas. Ne zaboravimo da nas Bog nikada ne ostavlja bez podrške. On je uz nas u svakom trenutku ovog životnog putovanja. Zato, sa mirnim srcem i poverenjem, možemo da gledamo napred, znajući da će Bog voditi naše korake prema najboljem mogućem cilju. Završavajući ovaj put, stajemo se pred moćnom molitvom, koja nam pruža priliku da otvorimo svoje srca i uma za nove blagoslove koje Bog priprema za nas. U ovom trenutku, mi kao vernici imamo jedinstvenu priliku da se povežemo sa Bogom na najdubljem mogućem nivou. Molitva je ključ koji nam omogućava da izrazimo svoj unutrašnji mir, sreću i poverenje u Božju volju. Kada se okrenemo Bogu sa čistim srcem, On nas oslobađa od svih lanaca prošlosti i sprema za buduće mogućnosti koje su puno veće od onoga što smo ikada mogli zamisliti. On nam obećava da će nas voditi prema najboljem mogućem cilju i dati snagu da nastavimo dalje sa laganim korakom. U molitvi ove posljednje faze molimo se da nam Bog dade mir i sigurnost u našem srca da bi mogli da primimo sve što On ima za nas. Molitva koja zatvara ovaj proces treba da bude iskrena i duboka. Potpomaći nam da se oslobodimo svih negativnih emocija koje nas drže spuštenim. Kada kažemo: Senjore, ja sam spremno da prihvati Tvoje novije djela. To je simbol naše poverenje, da će Bog napraviti novo u našem životu. Ova nova stvar nije samo promjena oko nas, ona je promjena unutar nas. Mi smo pozvani da vidimo potencijal u svakom trenutku života i da se otvaramo za nove mogućnosti koje dolaze od njega. Završna molitva nam pruža priliku da se oslobodimo svih teškobara prošlosti i da prihvatimo Božju ljubav koja nas transformiše unutrašnje. Molimo se da nam Bog dade snagu da nastavimo dalje, čak i kada nam se čini da je put prema napretku pun prepreka. Sada je vreme
da se fokusiramo na ono što dolazi ispred nas, a ne na one stvari koje su nam bile teške u prošlosti. Otvarajući svoje srca i uma za novo što Bog ima za nas, postajemo deo njegove velike priče koja se širi kroz cijeli život. Hajde da zajedno podignemo svoje glasove u molitvi, otvoreni za sve što Bog priprema za nas. Ne zaboravimo da nas Bog nikada ne ostavlja bez podrške. On je uz nas u svakom trenutku ovog životnog putovanja. Zato, sa mirnim srcem i poverenjem, možemo da gledamo napred, znajući da će Bog voditi naše korake prema najboljem mogućem cilju. Završavajući ovaj put, stajemo se pred moćnom molitvom, koja nam pruža priliku da otvorimo svoje srca i uma za nove blagoslove koje Bog priprema za nas. U ovom trenutku, mi kao vernici, imamo jedinstvenu priliku da se povežemo sa Bogom na najdubljem mogućem nivou. Molitva je ključ koji nam omogućava da izrazimo svoj unutrašnji mir, sreću i poverenje u Božju volju. Kada se okrenemo Bogu sa čistim srcem, On nas oslobađa od svih lanaca prošlosti i sprema za buduće mogućnosti koje su puno veće od onoga što smo ikada mogli zamisliti. On nam obećava da će nas voditi prema najboljem mogućem cilju i dati snagu da nastavimo dalje sa laganim korakom. U molitvi ove posljednje faze molimo se da nam Bog dade mir i sigurnost u našem srca, da bi mogli da primimo sve što On ima za nas. Molitva koja zatvara ovaj proces treba da bude iskrena i duboka. Potpomaći nam da se oslobodimo svih negativnih emocija koje nas drže spuštenim. Kada kažemo, Senjore, ja sam spremno da prihvati tvoje novije djela, to je simbol naše poverenje da će Bog napraviti novo u našem životu. Ova nova stvar nije samo promjena oko nas. Ona je promjena unutar nas. Mi smo pozvani da vidimo potencijal u svakom trenutku života i da se otvaramo za nove mogućnosti koje dolaze od njega. Završna molitva nam pruža priliku da se oslobodimo svih teškobara prošlosti i da prihvatimo Božju ljubav koja nas transformiše unutrašnje. Molimo se da nam Bog dade snagu da nastavimo dalje, čak i kada nam se čini da je put prema napretku pun prepreka. Sada je vreme da se fokusiramo na ono što dolazi ispred nas, a ne na one stvari koje su nam bile teške u prošlosti. Otvarajući svoje srca i uma za novo što Bog ima za nas, postajemo deo njegove velike priče koja se širi kroz cijeli život. Hajde da zajedno podignemo svoje glasove u molitvi, otvoreni za sve što Bog priprema za nas. Ne zaboravimo da nas Bog nikada ne ostavlja bez podrške. On je uz nas u svakom trenutku ovog životnog putovanja. Zato, sa mirnim srcem i poverenjem, možemo da gledamo napred, znajući da će Bog voditi naše korake prema najboljem mogućem cilju. Prijatelji, ako ste osjetili blagogovnu snagu ovog sadržaja, molimo vas da se pretplatite na naš kanal i ostavite like kako ne biste ga izgubili iz vida. Ako aktivirate zvono, postat ćete prvi koji će primati naše nove sadržaje. Važno je znati da pozitivni komentari predstavljaju izvor inspiracije za nas, pomagajući da se evangelje širi svakim danom sve više. Deljenje ovih poruka također je jedan od najboljih načina da dodirnete srca onih koji su bolni, tužni ili se čak udaljili od Boga zbog nekog razloga. Postanite kanal blagoće i pomozite da se ovaj poruka dostane onima koji ju najviše trebaju. Hvala vam što ste sa nama i ne zaboravite, zajedno možemo promijeniti životne priče kroz moć Božju.